le tau mai I le vaenga le e malia le mele te tau wharongorongo tu ia I le Iwa tauna e tau masani I terms I o me tau whamasinonga. O le meo le statement ia ma le meo le affidavit. Lea la ua manino ia le pele keisi le o lise le o toe o ioi fui. Keisi le o ai. Ia o lise. Ia. Keisi le o lise le e se mai keisi le o toe tolopo le meo le lauina o fasalanga. Aure keisi feo le maliu o le o te mete e whaia aunga. Le pe fate ia te mai I watasi le meo te lona nasa tu fatasi male lo ia. Te unu whamtala tu le lo ia ia te utore e se senga maritangata tonu na te tusia le me tau o le affidavit. Ua e pela o lea e tau mau atu. E fate ia le tamaitai na whai malo ia. A le ua maliu. Ia sia fikeo. E fate ia o nasa yuni. I le whanongoto o le ta ua le mele o le affidavit. Whatau tō le haifu. O lea la pe o leo te a maian ilunga. E le loa ia. E matua I le loa ia. Malisi mea. A whaila e se affidavit support whapenga. Lona winga, e tonu marama ia wa o ia taun tusia. O ia tauna tapena ina le affidavit le mō tamita usi. Ale le se mea. Ai paulan mele wa mai uni. O le tūlanga fo le lona winga. O se statement. A ka ula se statement. Ia ia sanga ia ka la fui more like a hearsay. O tala whalongo mle. Nasa utau wawa i me. Na whasoa ile lo ia ile se sengo mea ia tō mafta. Ia, o tae au fo ile mata upu lea ile vau o le tamaita ia Lise Marie Schmidt. Ia, ma le fiongan sa whapito lea, ia ile mo li mau fo ile le na ua maliu le sunga pali isi a Figel, o lea ua taro sanga atu pe mawhai ona whao ngā ia lana statement. O le whasa onga o le mata upu le mantuantali po tia le vai aso lea, o le affidavit. Lea na whapea pa ele lo ia o le affidavit. O le ua whasa o mai ele sunga, ele fionga ia nasa yuni sa polu, o le statement. Ese mea ia lua. O le whamatalanga whatauto ia malau o ia whamatalanga fo ile na whaia. Pea whamatalanga na whaia o le statement. Aia affidavits lo, ia o le whamatalanga na whatauto. Ia, o se whamatalanga whatauto, la le whamatalanga a pali isi a Figel. O le statement. Lea sa whaia mai e leo. Ia, o le tūlanga lana al whasaonga na, o tae au la. Ia, o lea la, e toi whaia i fo ile mata upu lea po lea le tūlanga leo ia. Ia, o na maua leo se isi tala mo tātou atu sai o niso nao mta upu o le whamasinonga. Ia, o le tūlanga lawa ia tulepa o le whamatalanga o le affidavit. Na sau mai le lo ia le tū mō leo leo. Mana tuana na au mai to tonu yo. Wa ke ia le lo ia le tu atu I le avo. Le ngala ko e tu mole malu. Le na mai to tonu mar. Wa ke I falonga ko la lau mai male affidavit. So ya ula to ia tu lepa. O le vaenga na batua le upula le affidavit. But it's not an affidavit. It's a statement. Statement, yeah. O le sese la. O le sese mai ala ko. Yeah. O le la ufate ia yuni la to ia sapul. Le lo ia Figel. O sese ai. Awa alanga o le affidavit. E ka kaunga kusi anga ia. O ngai. Langa ngai anga I langa client. A fai lo o malia I langa client I le affidavit lea. O nga saingi lola ia le lo ia saingi ngai. Yes, I vai. Ai le whapea ngā le kusi a saingi ia lola ele ave yo le ai. E lau le lei mai a ai me tono le affidavit ngā e ke whaalono atu e ke le fia iai. Ia ona e toi whaira ia le loia. A whapea la o se tangata foi lea e le lei sanga ingilisi. A o le whapalangi le tusi. E avatu le lei ala le interpreter. E ngā ke interpreting ale mea lea. Ina ia malama le client. E le ai se mea lalangi nei a loia. E umanga kusi alunga ia ave o saurola ia le. O melana ufate ia yun sapon.
Ia. Langa e leise mea whaalo ia whapenga o lele ilo al kankale. Ia male client. Lelo ia I, a leo ke ia walu ia lesi ro ia ave o. E se la le tala. Ia. E sa te tau na whaasa o le tala. O le statement le la whaonga. Na tusia mai I whaamtalanga Whanong. ia Afrikao. Ia. Ole mea na tau na whai. Ai ona ua se amsalo o te leilo I loia po le mea na sasi lan whaamtalanga po le mea na saua ambalo na mawhawhawhoi le kongi mai. A kongi mai e sao kamalea. Ia rongo wingo o sao. Ale meta ua I pila o tatu po kalame nei. Ia. E manino ino le atunu. A wala no lo fai me fai no le la fai lo ile affidavit lo mai na tatu watu ale o sa na. Le la o tatu manino fa malama. Le ai ole me ai ka affidavit ole tu singa fa tauto. Ia. Ai ta pena mai la ele loia e ana le kanta le client ai le tia le loia le tangata le afu ale suite yes so le mena ia fonga mai tatu nu ma nino ina ia fai ko fie ona malama tangata o tatu nu ia matatu tali atu I me ele o saona mai ai mana ia foi lea tu lepa. Mana ia o leo tata no ele melia. Langa o tele isi affidavit so mo mei o whanua. Whanua, ia. Ia whapela leo ai latu tu tau whinga I lungo o lau whanua. Ia. Ona ua iei se tasi o sau whao ngā lau whanua. Whanua. E te alu la I loia. Usi mai la I le loia le whaupunga e ave o. E tau fie. Ele register. Ia. E tau fiel mele. Ele kusi alola loia ele ia se loia e na te whai almena. E ta tawanga whai kau le o ele o ngale le whamua. Umana e whai tau. O le whakapui. Whai ia o le le. Ai awha peke whai kau ako ele whetau I molou mawau. E te toi whai e loia sui. O na tango le loia sui. Ia awa le leiro lava I lau whai tau. O sao ato tol mela. Ian whai lo le loia, ia whai o lorta mena o na ua. E mana ia la le melea. O le walanga I lenga o ngi whamasino ngai whai il melea. E o atu whai o tātou whangua o mea umana e a fia umana melea. O le tūlanga na iei ana leila, e iei ia tala noanga al whamasino ngal wale fionga al whamasino, ia malo ia fo iei tu, ele pa au mai umai ia lo ia sa tūlai mo ila tau, pena o le sisunga ia mural lui. Ia o ia la lea sa ia representinga pe sa avea masui, ia o lo ia uma, le sisunga ia to Ailoa, ia le sisunga ia Del Sao, le sisunga ia Merchant, ia o lea na sui umai ele tamaita ia mural. Ai pesa tula ilava ia le fionga ia taimalangi le nafu taimalangi Strickland ia ile tulanga foi le o ia e ave masui o le tua leo lo o fatautia ia le na fatautia va en prosecution o le tulanga le na mawana leila pe o sentencing submissions pe o fina nga foi lo ia mo ni fasalanga na pawa le tulanga na manino na leila ila ufa longo wai ngasa o la eta o fia recordings ele mfayona ame tonu la telefoni mala recorder la eta o fia fafo ia pe ne ola iki o lo ia wa fia le ola iki mic sar ka ko famsingo pawa tulanga na mawa na leila o le sentencing submission al tamaita yolise ele ifa o inat o le wa faila tu ya Sam Masivai mo sila ia ele fa masinonga ele fionga tamaita fa masino e fa pena fo ile tu leu ia e pe o le sunga ya lise le lo ta waila e ina isi tulanga e fa tali aila ina mo le faila tu la le o e fa ma popo atu na ma failola ia le ona tu ina tu lana
fina nga fai umo se whaasalangan whamasinonga ia te ia. Na pawale mea na ufaalongo ia uia na manino mai ana leila o le talo sanga ia matala no aina i foile talo sanga a foile a sema si vai it is charged without conviction. La whakawa sa moa mea nga. Ia o le sol, wow. E le whamawina so tu la fono Ia. Ia le foile le o le application le na o le tūlanga lawa iei. Mantuele i whaino se mea o na o lea e anga i men whamasino o le whato a whaila atu ia sentencing submissions ia. O lea lawa whai e lo le tonu o le asfarai leo le vai aso fōu. Ia i le se fulu fo i le tai au. Ia o leo le atu ufo iei. Ia se ia mai a le le atu ia peila ona ta ua le sentencing submission a alise. Ia ma siri sa fo i la fionga le tamai tai whamasino le tūlanga o iei. Ia fina ua whai uia mo whasalanga antu ina atu e lo ia. Ai tū whamasinonga. Ia ona tātou tu e whailoa i e lola. Ia le las wharai le vai aso fōu. E pe tu ina mai e se whamasinonga les whaleile lea matala no ai loa i le mata upu lea e pe ona langona ina i lea so ma whalongo fo i ai o le discharge without conviction. E mawhai ona whainga le ona alo ese mai se whasalanga le whamasinonga ma le whamawina le soli tu la fono. Le olo apply a mo sama masivai. Ia o tūlanga na na yen mata upu na whangamua na leila le tai au.